Ana endi басталып Sen кеткен. aytın, жылқының сүрленген етін жеп отырмыз. Iya, Asqar ағамыздың үйінде жылқының сүрленген етін жеп отырмыз. Çöne balık desin. Iya, күшті енді. Тұзы да несі де артық. Asqar. Замок, Замира. Gülsüm жеңгеміз, привет. Kuda şalağın oturmayan. Aha. Günler suya kemirip sapsık oturup da sak degen. Köyüm sulu olsun hep köyüm Akbaya var. otur. Aha. Tamakta Asığın yedik. Alma ismi ne? Toyduk. Ne diyorsun? Жүз асық бар енді. Çizasık Оны ойнайтын балам енді оқып жатыр ғой, ойнайтын балалар. Çınnan da asık oynayıp balasın. Benim yemelerinde 4 saat. Otturada akeler çalar. Ulan mektepte oynayın. Біздікі де мектепте ойнайды. Bizdeki Жақсы болды kan. Ormayla almastın balasını estirip barıp Oğuz'tan ba altın medal aldı. Osta ne? Birinci oldum. Asıktan. Неге қойыпты ғой ұлттық ойын